Soskular nakaslem jong unongsan Hima. Myntri katanat ka koi ka khia aba elhek ola Kyntait ba ka company Kali Pradip Chaudhry kadai ka badan dak Sniew bat ulaong ba unsaya soi Soskular Thymmai bat kane ka company bantai ya ka jaga puli doktor ane ka Shillong Medical College ha ka jingshisha ka Soskular bat ka company KPC ka badai trai da Kali Pradip Chaudhry ade ban soi nadu naiwing arjar khadar bantai ya ka Shillong Medical College TB Hospital Mauprem batla da buru ya umau nongrem hanrai hadu menta kane ka company KPC kampat penidak bantai ya ka Shillong Medical College wadla kapor kalayat menta lajan kendai snem habaya kran bat kinong tho khobor uba hek ula Kyntait ba ka company KPC kadai kabadon dak Sniew batulong bekajing bom pat sedang bantai ya ka Shillong Medical College kadai namar kejingwan kejingpang COVID khat kandai ha ka balahaban pen kala COVID hospital ya ka TB hospital ha Sauli ulaong balahaban pen karya na TB hospital Mauprem sa TB hospital Sauli bakat kum ki kondon ka Medical College of India kajinghe jong ka Medical College kandai banlong arpo akar uba he kulaong ba kajaka ha TB hospital Sauli kala don lupa khat nyau akar pat menta en yo shu sasan akar bat ke jinghe kanlong arpu ar akar uba hek ulay thuru ba ke jingtai ya ka Medical College hatura kalaya chach bat haswa bante ya ka Shillong Medical College haban ya soi Thymmai biang ya ka Soskular bat ka company KPC Aku puan ba Honorable Chief Minister Dr. Bukul Sama Chief Minister but the Honorable Health Minister Tagapol di Baro Lingno fi ya ka Shillong Medical College kepada website ya ka MAU nadu arajar kata ya ka ni di bangla shimti mengaku Health Minister arajar kalai minta deter Melayu iba ka tu jaka kepada website agreement MOU buat ka KPC dan benda Sniew Medical College andai hapo ka existing TB hospital kita kam dalong wabiang kamar buat surok ru kirong ibarit dekat ke Masjid Shillong Medical College dot kam kita kam dulu jadi bala ada background buat KPC kepada ki private partner yang dari Shillong Medical College yang orang iki la dalam na emban sifno yang ni jaka sate siapa Sauli New Shillong Tikilawan pek jaka tikilaya menjuri kata tambah tu jaka kedon khatnyo eka dekat kum ga MCI dom ban Sniew Medical College dorgam arko eka di mentai la tho siapo ka Urban Affairs bagi ladap long meeting hang ni ko kamra dengaru dekat badu minister Honorable Minister yang Urban Affairs bagi official yang Urban Affairs yang ka Health Department bagi revenue atau juga kuat tinggal menjur ban ai yang kata kesanekar hadirin bah bila menjur ban ai kesanekar dikawan no kanika lockdown hadirin bawan kanika pandemik hadirin kawan kanika pandemik hadirin balawan kanika pandemik tiap ketika Sauli kemengisna dalam TB hospital penun kam no ya ka kum ka COVID hospital hak itu gipuan muncul lockdown wan la quarantine center dan mentai asta sundan dekat COVID hospital step down COVID hospital jadi dan dekat daun lakham suki ya gadi kejinyat kemat kabai dei bat kanika Shillong Medical College ang ba ka Shillong Medical College kanlong kajingwat benia ka juga Sorkar Meghalaya alur kata kajing ikut kubor ke bumi betul don du kajing kli ke balami apa assembly dengan sim don kan unu garuka daw bangin lab don kan unu ru ka dan bijili bakla nagalian jo KPC yo e kanu ru ke bonong official intimation jaga Sorkar Meghalaya kajing ong kajing pi don nomrem tabak ke Shillong gumni ke pandemik kalau emergency kemarin tu lah don lupa ki building belah istana building Teman manusia yang COVID harus tanda building Thymmai, kemudian simpor di gila arus lifetime stem. Jika ni marah kalau ada lupa kini kisulkan betang berpenggerak yang dijunurkan di bawah. Yang kata dengan nomla manong henry yang gue bahatura tidak layak cekmat rekam.
Tang Shillong Medical College day tang naik dau jom kan ika. Impunan kam ya kan ika. Ika jaka la penun kam not naga benta kan ika. Pandemik dengan pala ben ong mentah adu pengimpat tip kemdo kan di jenglong jengman jong kan ika pandemik kemdo kenong. Upai baru itu upai baru tip itu ya ka jenglong jengman jong ka. Jong ka dengan pandemik. Kam tu ka dengan kam official di hapia biar tik patik dole juga jongi kunga department Sorkar dengan sawat bah dai ga bersisya ni ga bersisya abuat abah ga bangam kamlo gaju ko ngi waru yang di sisya gaju ko ngi pungkre na ga banta ban device biang ya kadiga MOU nomor bagajaka la ya fair bila ada gado adon pagatak persya ya ka emlang salang di gumun ya sai scrap nadaga ke poi hadu kata ka situation ke bamnong menetre bagi beliau ke bersya ya ka emlang salang hable utai scrap ni yang mentah tinggi pala benom mentah buat so yang jing sisya pi buat yang jing sisya sia mundur te gamlok ni kalau target kalau boleh baik bawa live stream ni boleh teman sedang tinggi nun so live stream boleh ai dah sedang suah dengan seorang IP dan sedang mendasi dan ada mendasi live stream keladep di mana sedang kejakar pada ai sedang tepala sen bala ai segi private party di makihi bansna nama grebet maki de bande